Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babo isizwe bawujabulile namhlanje siseThekwini sisebenzele ebhilidini elide sibiza ukuthi 19th floor e19th floor sise Nedbank House building ilelo bhilidi lelo lakhelwe emgaqweni kuthiwa uQueen Street noAlbert Street ilapho kuzize khona Babu Dokotela namhlanje sivakashelwe Inyanga ekuthiwa Inyanga yekhubalo ithi iyawazi umuthi inyanga eSwazi sifuna ukuzwa ukuthi amaswazi asawazi ngempela inomuthi mkhulu 0722537013 inamba ekabani yami mkhulu yakhe inamba yebo mkhulu okay akubingelele ke mkhulu siza ukuthi umkhulu ubani ebingelela sibingelele Babu Dokotela nabalaleli igama lami ngicolayo wamashabane bangibita ngadungamuthi Dungamuzi ke igama lamadlozi yebo abantu ekhaya kukuphi nendawo mkhulu ngamhlushwa eMpumalanga kuphi nendawo kamhlushwa Nelspruit ngisho ukuthi umuntu okamhlushwa uma efika kamhlushwa ukubona kanjani kwakho okay ufike ehle Sasol garage before uphuma uye emzinti say utobamba kune pavement okay yeah don't thola ungafika abuta sidumuzi bayamadi uyazi ukuthi wenyanga ngiyazi hayi ukuthi wenyanga leThekwini kuphela cha uyaziwa ngiyahamba nemave ma province ngibuya bo Eastern Cape okay Free State Kimberley okay uma usinike ihouse number sekhaya noma umgaqo sekhaya umuntu usefikile lapha uzobona kanjani no driver okay sikamhlushwa East Gate stand number 420 yes East Gate yes kamhlushwa okay besifuna ukuthola lokho omkhulu igama la ngempela bakubiza ngithuba abalazi awofunda nabathu bazothi babona ba manje Dungamuzi bazodibona Dungamuzi okay esikoleni nokwavela noma sakuhlula isikole washiya phansi ngacetha matric so la ngihlupha lidludu okay mkhulu uyinyanga noma uthola indlela yokudayisa ngemithi nokuthola ibhanji liselisho wasena ukuligaxa emhlana kwenzeke kanjani uthi ngakhula mkhulu ngathwasa ngathwasa mkhulu uthwasa kuphi mkhulu ngithwasa eBlock B eBlock C uthwasa kubakehle kubaba impande zemithi umpande zemithi umeza ukuthi wena uthwasa ke ngaza xabaya nawe angeke mkhulu mkhulu ake sithole ukuthi abantu mebethebeza kuwena mkhulu basobeza kwenzani basuke batolashwa balashwe stroke batele emabhavu batele inhlanhla ama business izinto eziningi yeah okay ngifuna ukuthola la mkhulu kunabantu abathi bafuna izinto zokulanda abantu hambile unkosikazi ufuna into okumbuyisa ihambile indoda ifuna ukuyibuyisa isikhafula amaswazi asazi siyasati mkhulu siyasati ngiyazazi siyasati okay ukusichazela kancane isikhafula sakho sisebenza kanjani isikhafula sami ngisihambisa phambili ngilesi khandlela lelibovu neluju umuntu uyabhala lapha kuleli khandlela abhala igama lalo muntu nesibongo sakhe se ufaka lo luju lididwe ngaleminye imithi alifake alishise lonke amkhulu tamphupha lo muntu kuzomphupha tamphupha malanga landzelana thila zabuye yebo mkhulu ayimbulali lento ayimbulali mkhulu okay lesinye sikhona lokuthi uyavuka ebusuku ugeze mawugeza uvule ifestero lakho ngo12 o'clock ebusuku so uyamemeta uyamphephetha uyambita mkhulu okay kodwa wena osihambisa phambili lesi khandlela sekhandlela ebovu khandlela ebovu okay mkhulu njengomelaphi wendabuko ngifuna ukuthi singene lana kubantu abaningi abasempumalanga bayafemba ngifuna ukuzwa ukuthi wena lento yokufemba uyayazi uma uyazi iba imalini ngiyafemba mkhulu kufemba kwami 2500 rand okay uma ngizofemba kufuna ngifike ngikhonto ufuna ngifike ngiyiphethe kwenza kanjani ke ufika uphethe ipillowcase leblue neshiti eblue mkhulu sengizoqoka leyo nto noma into okuzophahla into lokuchamuka nayo ukuthi uphahla ngayo lapha uzophahla ngayo yebo mkhulu okay ipillowcase ishidi uyisingile idouble idouble mkhulu ukufuna uyidouble yebo mkhulu okay then lami why kufuze ngiphahla ukuphahla kuzongisiza ngani ukuphahla kutokusita ngokuthi sitawusuke sichumanisa lamadlodi ami akho ukuthi kubonakale lento leli kufanele ukuthi iphuma kanjani kulelo kuphethe mkhulu okay ukushuthi noma ubani umuntu angeze uzophahla uma uthi unayo into okuphahla unawo 2500 uthini lapha angeda mkhulu angeze okay ake sibheke uyasuka umuntu eFree State ufuna ukuza kuwena u2500 unawo selithengile idouble bed namaphilocase awu2 lawo wafunile and zikhona indawo zokulala khona amahotela lapha akhona zikhona indawo zokulala eduzane khona bo
angengibite emagama Okay. ezawo ngathi sengiyade Okay, what is khona indawo zokulala? ikhona imizado kulala Okay. Asibuyele lana sikuyeke lokho kufemba. Ngayibona lento eMozambique bayenza ngangayi understand but akuyichazele ngifuna leyo kuhlola. Njoba uthi ukuhlola ekhaya 1000 ukuhlola ocingweni 15 akuyichaze wena mkhulu yinto kwenza kanjani ama price ahlukana? okay mkhulu ecingweni lo muntu usuke angekho duzane so kuze ngimbambe inkinga yakhe kufuneka ukuthi angishuthele nyawo lakhe Laka right. yeah Yini ufuna ukubona isicathulo? Wengihlala ufuna ukubona isicathulo esicathulo angavedi futhi nelibruku lakhe ngifuna lesicathulo le lata uhamba ngaso ashuthe sona sende mkhulu ufuna nje unyawo uqobo. Nyawo lakhe Hayi ukuthi ufuna ukubuka ukuthi ufake ikhavela noma ufake ngifuna nyawo ukhipha isicathulo ukhipha unqapsi konke hayi ukuthi ushutha ubuso. mkhulu Okay. Shutha nyawo Khuluma ke mkhulu umuntu ushutha unyawo mase kuthumela lokho yebo mkhulu then ufaka uhlolelwa ngo15. yeah Okay mkhulu uma uhlola uhlola emini uhlola ebusuku uhlola nini? mkhulu mina ngicela ukuhlola ngo7 ebusuku 7 ebusuku. yebo mkhulu Okay. suku sengivalile endumbeni Usuvalile. yebo Okay ngifuna ukukhuluma la mkhulu sikhulume njengenyanga sikhuluma iqiniso ngoba le channel angifuni isimoshe isikhathi angifuni ukusuka umuntu eThekwini eze straight kuwena eze lento engekho uma ukuthi lento ayenza angasuka umuntu emahikenge eza kuwena efika lento wena kanti uyenza ngifuna ukukhuluma ngale group zenonke eninazo ezakhe igroup eqala kumalini enizidlana angizidedi mkhulu igroup mina angidedi mkhulu awuzenza isigroup yebo mkhulu indaba igroup letiningi bayatenda abantu ukuthi dingabe nemisebenzi dingabancitsi ngalutho singaba singalutho yebo mkhulu okay wena wancama ukuthi okungcono ungazifaki angcono ungazifaki mkhulu okay ngiyakubona ukuthi usenza isigroup bathi ngifuna ukuthola ukuthi lensimbi yenhlanhla ifakwe esigubheni yini insimbi yenhlanhla mkhulu insimbi yenhlanhla umuntu uqhamuka nayo ayithengile lencane leseseyisha mkhulu umkhulu wensimbi yenhlanhla ukhuluma ngani ngikhuluma ngensimbi yesikolo le bayishaya kule lethi kanje hayi ukuthi induku kanti hayi cha insimbi mkhulu yesikolo mina ngitshe mhlawumbe umuntu uzohamba ephethe induku yebo okay siyakhuluma ke la mkhulu uthenga le bhele le yebo le eshaya esikoleni athole encane athole encane leseseyisha then kuba imalini uzomenzela umuntu umphambiselo umsebenzi 50,000 mkhulu ukhokha kancane ama-stallment noma ufika nako ufika naye mkhulu ngoba utayibona into la idele mkhulu uzoyibona into ayizele okay now ngifuna ukuthola ake sibhekeke lana sekuyayithatha le nsimbi ngiyana ekhaya ngifuna ungizwe kahle uma ngifika ekhaya kufuna ngiyibeke esigodlweni ngiyibeke kube ngenathi esigodlweni ngihlale efletini ngizoyibeka uphuka ukuthi mina ngidayisa ngama drugs o ngidayisa ngensango ngidayisa ngotshwala ngejoint o nginamateksi ngifuna ukuthola le nsimbi kwenzekani manje kuyona mkhulu uma unebusiness utayibeka ebusinessini mangabe ukuthi mhlambe usebenzele ekhaya utayibeka khona ekhaya uzoyibeka ekhaya yebo mkhulu okay engane lento izoba nemicindezelo engane manje nkosikazi athi khontela la naye cha ngeke ngicindezele mkhulu ngimcindezele yebo mkhulu mkhulu edlobhezeni uthe ubabiza ngoba Ntokamuzi mkhulu Ntokamuzi ngicela ungasimoshe isikhathi ungadlala ngathi channel ibalekile ngeke mkhulu ngithatha insimbi kuwena mina yebo ngifike ngibeka insimbi uyabuza ukuthi nensimbi le wabuya nayo mkhulu isetshenziswa kanjani insimbi uthatha inyama lenganathambo uthathe ibaso le ufake la duwa lenyama se uyayishaya uyacela le yonke lento loyifunayo mawucetha lapho uyathatha lenyama uyoniketa tinje uzofake lo mlotha wale ima ngenza kusatheni into emini uyenda ngo12 o'clock ebusuku mkhulu ngizama nababusuku ukufuna izinto utawuhamba mkhulu uhambe uthatha unikete letinja dihle lenyama noma ngabe umfundisi mkhulu uyathatha uyashisa ufaka kule nyama lenganathambo lebovu uyakhuluma lapho ushaya insimbi uyacela ngathi sonke isikhathi unika letinja ngo12 o'clock ebusuku Dostinja tikhala emini nasebusuku mkhulu tawubona ukuthi utabana izokwenzeka lento tawendeka lento mkhulu okay mkhulu ufuna ukuveza ukuthi kuthina amaswazi athakatha noma aphatha umuthi mkhulu siyathakatha oniyethakatha siyadla siphantsana imithi mkhulu ya mkhulu ngifuna singene kulodaba kwawalithinta lwe-divorce uthi kunomuntu ofika aboshwe eboshelwe into zakhe ukudaba amajoyintini eshaya abantu aboshwe abuye wena ehlale 3 years abuye wena usunezinto ngaphandle uma usunezinto usethi ufuna ukudivorce yebo mkhulu omunye umthola kade uvese unezinto yebo mkhulu after 3 years bamfonela bakubathayo songamdivorce umkhonyana yebo mkhulu emva lo muntu uthi uphethe umuntu ekuthiwa udla ngedwa yini udla ngedwa qala
mkhulu lo muthi lona ufaka kwemaphiko enkukhu mkhulu kuthi nangabe kuthi lo muntu seniya divorce uyawuthatha mkhulu upheke lamaphiko then uyawadla lo muntu akahlafuni lamathambo sethatha lamathambo uyawaphosa emgwaqeni ashayiswe imoto lamathambo lapho utawubona mkhulu tonke indoda yakho utawuthatha tibe takho lo hlupha kabi uyimali lo ukuthi ufuna ukwenzela umuntu ethi kunabantu manje abahamba ama divorce serious la kusikhunywa khona ukuthi kuzohlukanisa ama asset ukuhlonisa imali kuhlonisa imoto kuhlonisa ngisho imizi usuke imali ndo muthi u30,000 mkhulu utanawo cash mkhulu awufaki nasebank mkhulu ngifuna ukuthola lana sesaphatha amafoni manje indaba singavesana nje ngithi mengifike ngoba ngeke sende imali ngingakubona mengifika bese hayi mkhulu ke ngizofuna udla ngedwa muso siyangikhipha mase ngithi mnithini account ngisena ngikufile same time indaba mkhulu asikwati ukuthi singaphahlela ifoni mkhulu ngeke sithathe ifoni siyobika yona lapha emadlodini ufuna chambe nayo cash mkhulu noma kuyi iPhone ngeke ukwazi ukuphahlela mkhulu asendi mkhulu ufuna chambe nayo cash mkhulu asikwati ukuphahlela ifoni ayiphahlele cha phela ngithi ngiyakujesa nansi proof hayi mkhulu asibone mkhulu sibona madoda afuna imali iPhone mkhulu ayatilaphi ifoni hayi kulungile mkhulu asikhulume la uthi umuntu umefuna udla ngedwa 30,000 kodwa ube ucash uma efuna insimbi afike phethe u50 cash yebo mkhulu nakhona futhi ayiphahleleke ifoni hayi iphahleleke mkhulu 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 nakodwa ke masikhuluma iqiniso SMS isuke ingenile bank notification awukwazi ukuthi uyiforward esigodlweni akwazi uthi let me forward emadlozini bogogo nansi imessage icela niyifunde kunjalo mkhulu kunjalo okay nomkhulu asikhuluma nathi iluphi usuku abantu abangakutholi ngalo mkhulu usebenza ngaso sonke isikhathi yebo usebenza Monday to Sunday mkhulu okay hayi kulungile sibonga kakhulu Babu Dokotela bawesizwe siphethe inyanga la ithi inyanga yekhubalo iphethe umuthi sizocela ukuthi ke siyithathe number ya 0722537013 ngicabanga ukuthi abantu abazozizakalela abantu abarojwa abantu ababanga ama divorce umuntu akade azi kahle ukuthi bengenzi lutho ubehlupha kuphela nasemsenzini aphela umsebenzi emvalo komase ku divorce mase sikhonta azozithola ngicabanga ukuthi udla yedwa uzokwazi ukuthi asebenzeke lapho yebo mkhulu uyasida kakhulu okay umuntu uyamposela uyakwazi ukumposela ufuna afike mkhulu ufuna afike kodwa wenza kahle ke lapho uthi angaposela akafike ngoba kusasa uzofaka imali kumuntu wrong athi wayikhuluma nawe yebo mkhulu kunjalo okay mkhulu sibonga kakhulu bonga Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile siyathobeka